Hei hi akas fani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silin sang puya. Manipur atanga sahimna zonga Mizoram ommek te tranpuin atana Mizoram sorkar lai puya tanga tranpuina cheng vaibel che soma dil chu tun thlengin pek alani lo. Niminating ro sur tranin Aizawl mun sang sanga chun nilengin khuwa chenga disaster management and rehabilitation chuan mi puite film khur turin ancha. Madhya Pradesh Assembly in Khan Chhattisgarh in Khan Thon in Atan Vin Khan vote hak ani. Prime Minister Narendra Modi chon Vin Khan Voice of the Global South ahong. Manipur atanga sahimna zonga Mizoram ommek te tranpuin atana Mizoram sorkar lai pia tanga tranpuina cheng vaibel che soma dil chu tun thlengin pek alani lo. Home Department hunei tu ten hena tanga tudon danin sorkar lai pui Ministry of Home Affairs ne na Manipur zofa an state sunga chile chin kara tharum thona nasataka wanga Mizoram sahimna zonga ron kandu te tranpuina tur sumchu tharuk ral nuwa po pek alani lova sorkar lai pui hi alangoi me amai ni in an soi Manipur tangaral ta de tranpuin atan hian me ni sompro khan chief minister puzoram thanga chuan sorkar lai pui hne na cheng vaibel changa adila ani tela Mizoram lo lut an puntak zelawangin me ni somni pathum khan cheng vaibel chesoma dil le a rei tak sorkar lai pui ngoi nuwa September tha chanulam khan Ministry of Home Affairs siam an bu faile e tur dang ba ka dam doile mamo dang chi sang sang sen chawzat chu chok a thelu turina ronti a Home Department of Manipur Atlanten tharuk chunga an mamo kim chang chu chokin September ni somhi pakhat khana thelu ta tun thlengin engma ron pek chua alom ta chuang lovani Home Department hunei tu tenan soidanin Manipur atangara kan ommek hi mi sing kha sang ni thelan ni a an mamo na an sat ema wangin Mizoram sarkar chuan an mani enkol atan hian cheng vaibel changa ape chuak to a Executive Committee on Internally Displaced Persons of Manipur in Mizoram chuan sarkar na thok sang sang hena ve bur khonin cheng noi somlet pakhat chuang an khon khom chu hemia tan hian man ani bok ani Central OMA chuan Election Commission in pathian nia vote share kaltlang pui atum chungchanga zanin hian Central Executive Committee thut khoma ko Central OMA hruai tu te hena tanga thudon danin hemi chungchang hi zau chazoka in ron ni set in nimin lama obi thu khom chuan an rela zanin hian CEC thut khom an kova heta hian ko kim jok dewa rel ni se anti a CEC thu khom hian kalzel dan turan soidon ani he thilenak tuklama NGO Coordination Committee chon ahova ngai tu le ni se tin an rel boka NGO Coordination Committee chon vote share ni son ani theinan thei to pan chu tur thu no sei to a bo zui zel dan tur an rel don an soya atul chon ECI dor tura I Delia lamkalin tir chungchang po an sei to a thutlong na ero chu an siam lom ani vaithumla ECI hne na vote share ni son turang na siam to MKHC hodu da chuan ngen nan siam ba ka thil kal puya ngai ni chuan NGOCC kuta anda ti an soi ani pon to thin angin Mizoram political party te NGOCC le MKHC te chuan in thana vote la chhir ni ata na ECI in arwat December ni thumi pathian ni ani wangin atuk ni li emo ninga emo a son turin voi tam tak anongin to a tun thlenga ECI lam annangoi ta wangin atulanga boji zelan tum thu NGOCC chuan an soi ani heti la hian New Delhi cha mek HRD board vice chairman Dr. El Thangmoi chon ECI pisa tlo in thilpoi mo sang sang te Chief Election Commissioner hne na ziakin thena CCL ekhathelwa hian Mizoram December ni thum vote thier tura rom hana ommek chu Mizoram political party sang sang tlomngai pole ko shante du dan anga ahma indin ni December ni emo atuk thotan ni December ni le emo son turangen na thena MLA candidate an vote na bial ni lova in candidate adu de tana dil thei tura postal ballot vote khak phal sak to thin tura ngen na atel bok Dr. Thangmoi chuam Mizoram in thana wanga zirlai ta scholarship pek chua phal tura angenate nimin lama lo bozi saka ECI nimim kaya phalna pek hala wangin principal secretary nena hian lom thuashil bokani nimin tagin ru sur tranin Aizawl mun sang sanga chuan ni lengin khuwa chenga disaster management and rehabilitation chuan mi puite film khur turin an cha sarkar lai pui hnuam Indian Meteorological Department Ministry of Arts Science chuan nimin khan thu chu in Bay of Bengal tuipui atanga thliverin siam chuan Mizoram chunga nimin atanga naktu thleng hian ruwa tam tham tak asur tir don angai ani atia disaster management and rehabilitation department ne district then khat bor sap te chuan rosuna sa wanga chel thleng thei laka film khur tur mi puite an cha lok ani Mizo upate nan soidan chuan tuna ro suri airu ani a ni thum emo ninga emo surtlang puya asur zo hi chuan thasi khovot alo thleng tak tak to turanga yani
tuk in atang khan ma mit le chevela khuwa cheng ni lenga wane thlat kin chena len tham thleng hriat tur omlova ru hi nimin lama le ni zan lama te lo sur to in voini leng ru asule wang hian ma mit khopui boruak ti dangla min a vote hle ani lungnei khopui le district chung hun sang sanga zinga train ru asura thi ro tel lutuk lova he ru asura wang hian chena thleng khoya tang ma don ni lova film khur thu hla lungnei borsap cho mitin film khur tu le ru asura wanga har satna om theilaka mani inveng turin ngenna thuchwa asiam a bial to zonal officer ema police station arang taka harsana tok te chu initiative turin ngenna asiam ani Fuin Khan Mizoram Sarkar Mizo tong masonale hum halna konga malatur adin Mizo Language Development Board MLDB chu an chairman Puara Lenzol Hovin amma sabira tanan thukhoma thutkhom ka shwe tu MLDB chairman chon he board din tura Mizoram Sarkar malangna sang te chona mati thu ta langin khovel masona thang tho zela Mizo tongin ma son ve zela ngaya chumi rol che chon sele zola tong hum hal tura malak angai tho soibok anthural poimo zolzinga minako hom chunga MLDB office muntur sarkara dilni seti te Mizo tongin ma son zel the nana tin zone big neya malatu tur subcommittee thang siam tele Mizo AOB siam ram chungchang te tela tuna Mizo AOB kan man meka eng omna mun hi ti danglama en dota o ma omse a thaim ti te uluk taka ngai tu ani bok thutkhom von hina chu kum sang ni samni pali kumti lama nele tura ro man ani Zirlai te tribal scholarship second installment chu voin chan hu atang khana dong tu tur zirlai te account alu tana scholarship first installment kumin February tha zirlai te donga second installment ni central atangin kumin September ni samni panga khan sarkar ni dong to a in than pole ni awangin le phoktu te chet mona wangin semmai the ani lo ni in MZP chon an soya zirlai te ni thum chung na sataka an nor nuwa voin chan hulama zirlai te account na alu ta ani MZP chuan scholarship hi NGZL an tum thuan soibok ani Nimin Khan Longka District Merchant Station LDMA Shwai Chon Lai Autonomous District Council Sarkara Revenue Le Sanitation Department Changtu Executive Member Te Mu In Sum Dona Chungchanga Harsanna An To Thin Te An Soipuya Christmas Vok Veta Longka Khopui Chunga District Danga Tanga Thom Hno Le Thil Dang Zuar Tam Tak Anom Thin Chungai Mo Omanti Thute Manto Tak Taka Dor Lu Ate Chuan Harsanna An Tok Fo Ti An Soya Mundanga Tanga In Zuar Te Hian An Thil Zor Te Chu Shal Zolo An Hawa Wangin Mantom Tak Tak Ten An Zuar Thinin An Soiboka Merchant Station Shruai Te Chon Heng Khulaya in Po Te Hna Hian District Council in temporary license an Pethin Nia an Thriat Thute Soilangin Kumina Chon temporary license pek chwa tolo turin an ngen ani executive member Land Revenue and Settlement Changtu Pusi Shang Thiang le executive member Sanitation Department Changtu Pularo Pe Chinja Te Chon Thil Then Chu an ngai poimo thu an soi ani Godia Chamek Mizoram Nature Learning Center team member le zirlai mi sampathum te chon voin khan goti sahwan Assam State Zoo kam Botanical Garden le chunga Nature Learning Center te an tlo a ti dan phungpa ngai a chon sahwan kharni ni ma se he sahwan enkol tu ten team member te lodong sungin kumlikal ta Nature Learning Center an din to din munte anau shilfia ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga punani Madhya Pradesh Assembly in Thane Chhattisgarh in Than thoni na tan voin khan vote thakani a Madhya Pradesh achon MLA bills ni samthuma vote thak ni injing da seri tanga ta daru khleng vote thak ani Chhattisgarh achon assembly bill sam seri vote thak ni injing da re da tangin vote thak tan ni in tla da nga thleng khan vote thak ani a shria the chena tla dar thum thleng in Madhya Pradesh a vote za samruk point panga panhita to a Chhattisgarh hian vote za somnga panga point pathum pakhat atla to thung ani Prime Minister Narendra Modi chon voin khan Voice of the Global South hong tu soin pumodi chuan khovel chimlam ram Global South ram tang rol te thei top chona wangin an thom khovel in a hreto ti a Global South chunga ram za chuang te ngai poimo chu ainang tlang ani ati pumodi chuan West Asia lama chona thara lo chok mek ti soin Global South ram te chuan khovel thana turin thei top an chu atu thu soya October ni sare fiften Israel and Benin chu India chona dem le ti soi bokin tuna boina thleng mek chu dokan kila soirem atu thu soilang bok ani Jammu and Kashmir Kulgam district asipaiten firfek pangan ka hlum police te soidanin in kan hi samnu athlengani a firfek ka hlum te hi last grade toibar firfek polami anni Chanchinthar serti tomna na tlang pui Manipur atanga sahimna zonga Mizoram ommek te tanpuin atana Mizoram sarkarin sarkar la pi atanga tanpuina cheng vaibel che somadil chu tun thlengin pe kalani lo nimina teng ro sur tanin Aizawl hun sangsanga chon nileng in khuwa chenga Disaster Management and Rehabilitation chuan mipui te film khur turin cha Madhya Pradesh Assembly in Thane Chhattisgarh in Than thon hina tan voin khan vote thak ani
Prime Minister Narendra Modi chon voin khan Voice of the Global South a hong chu ti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani